My friends, turatangiye bakisa Sharknado ndetse ni part 1. Nta kundi dutangiye ndetse dutangiriye hakuno. Rebere filime. Dutangiranye imyuzure urumva? Ndetse ko dutangiranye imyuzure si imyuzure gusa ivanzemo n'ibintu byinshi hanga barakwereka SYFY Presents. Kiswe ngwiki Sharknado. Iyi ni part ya mbere cyangwa se part 1 cyangwa se igice cya mbere. Muri kumwe na Saga ndahari. Bakwereke sasa mayiro 20 uvuye ku nkombe z'icyuzi cya Mexico. Muri Mexico rwose hanga rwose 20 mile away from. Baza bakwereka hakuno ndetse ngo ni mayiro 20 hirya y'inkombe za Mexico. Hari ba fisherman bararoba hangadura amasamaki. Byose mu bihambire aravuga ni mushuti wa sniper. Uryoherwe tugaruka ku rundi ruhande. Hey, bakise Sharknado mwicare hamwe. It's good. Biraryoshye. Not great. Gusa ntago birenze. But seeing as you are a business... Kubona uburyo rwose uranga uri umunye business Captain Santiago we. Captain. My associates and abo dukorana nanjye turifuza kwa twakumvikana igiciro gifatika. Let's say 100,000. Bari kuvuga 100,000. Araseka. Bari kudiringa kuri business. Miliyoni imwe niyo nkeneye. The entire take. Nta n'igiceri cyangwa igikoroto kivuyeho. For small cash. Shiraho 20,000 igiciro gitoya kuri za shaka. sharks. Yewe reka nkubwire wa mugabo we. Hagiye kugenda itsinda rya shaka 20,000. Is migrating in Ubu tuvugana zirimo zirerekeza mu cyerekezo kimwe. Nitubinyuranamo 1 million. miliyoni imwe Will look n'iki giciro numva twacirikanwaho. Pass. Hey. Ngwaye 500,000. Ariko se navuze miliyoni imwe ashyira imbisasu mu mbunda. if you're looking to negotiate, Mr. Palmer. Mr. Palmer. Insurance salesman. Ushaka ubundi bwishingizi nimba udashaka twumvikana. Ariko njye nizeraga ko turi bugirane deal. Ko twavuye kubumvikana kuri deal tugaruka kuba ari mu mazi kubazira kubita. Mwese muhindukiza ubwato vuba mwuzure waje. Kapiteni we umuyaga uturutse amajyepfo uraduhitana. Kapiteni akira. Aya mbere ngaya aduraza kuyakira amaze kubona umuzigo. Bari kumvikana ipinda. You know the most important. Urabizi ikintu cya mbere nagize nakwiga kurusha ibindi mbere. We shouldn't be afraid of Ntabwo dufite gutinya za shaka. Shaka ni amafi manini aba mu mazi. ones. Ahubwo nizo zigomba kuba zadutinya umva amagambo y'abagabo sasa. Salud. Banywemo. Hey, hari akato kari mu nyanja. Ndetse bisa nk'abagabo baranga bari mu bwato. Ukuri kuziminya bakira. They do that. Ni imihengeri. Biratwara akanya gato witinya. Kumbe kuza hejuru imvura yaguye. Sanga hagiye kumwuzure we. Akato kari mu mazi. Yewe imihengeri irakomeye. Ishobora no kuba yatuma ubwato bwacu bucubira mu mazi. Aya basi. Reba filime. Bashanga bashaka uburyo rwose bakwirindamo ntago byoroshye hejuru. Abasare b'ubwato uyu kugaruka yabuze mugenzi we. Bari muri business bumvikana. Bimeze biti. Vana y'imbunda nakubwiye ni imihengeri irahanga ntago yoroshye. Cyitwa Storm. Captain we. Pia twaye umuntu nyagasani. Sinayi. Kuzavuga we. Ja. Mugabo aranga ari baracika afite imbunda nawe. Bari barumvikana amafaranga bana nayo kumvikana. Ndakurasa. Hey. Shaka ari abantu. Za shaka zifite amenyo atyaye. Mugabo arahigwa bumvikanaga muri business gusa bazi. Zayitsimba ngaha ntago ncika. Mafaranga buriya. Faranga ryaguze n'umwana w'Imana sha. Batunga n'imbunda. Hindura imipango Captain. Nyene gufata amafaranga.
ubu tuvugana umuzigo wavuye mu bwato aramurasa amafaranga agwa hasi ntago ariko mbitekereza yamurashe mu kaguru murasa mu kaguru shaka zaramutwaye nyagasani mugabo yareba na shaka bimeze bite rangaha baza arimo za shaka ni za finini kato baritegereje angaje imyengere mafenima fizari y'abantu uko ifizari y'abantu mu bwato rero Tala Lady akarimo cyane Casey Skenalebo Jason Simpsons John Heath akarimo cyane Ian Zenling nabakagarutsemo Corinne Amber Hamze Vincent Arbo Emil Edwin Ben DiMarie Devin Ward akarimo cyane uyu munsi hari imyengero myinshi cyane rwose pe hari ikintu kidasanzwe bisa nkaho kiri bubi buri kimwe ni igisanzwe nothing unnatural nta kidasanzwe turi kurya isi ku mazi hagaragara gutera icyo nitayeho ni imyengero iri mu mazi abasuye amazi abagiye ku Gisenyi mwagiye muri ya rwose ukuntu ikivu kiba kirimo kiratembera neza gitanga akayaga neza si abantu gusa n'imbwa buraza ziragenda rwose zikajya hafi y'amazi ku mvoderi y'amazi n'akayaga urumva fata umuhumetso sike nk'uko manu turacyatangira mugenzi Bakise Sharknado Anthony T Ferrante akarimo byabyiza ugiye vuba muvandimwe sasa yewe hari ibyo biri kunyibutsa hakuno nzi kuri bwifashishe baga mwana urabizi ntabwo nzikunda ariko mwana nta kibazo urakoze cyane bari hakuno n'abavandimwe n'abasore brothers barimo baratembera mu kato rwose hanga mu mazi ibintu n'amahoro n'umutekano mwana hanga bimeze neza ntabwo uri gukina se Nixon Hurricane rwose hanga ntabwo twatekereza ko araza kuyamera gutya mwana ari gutembera hanga rwose ku kato gusa uko batembera ikirere cyatangiye guhinduka mwaramutse neza California hari imyengeri yagaragaye mu mazi nk'uko mubibona hanga rwose igitondo cyo mu majyaruguru hari hameze ukuntu mu majyepfo ya California ibicu byagiye byiganzamo igateza imyengeri mu nyanja rero muri Santa ngenda hanga nka Santa Monica mbaha amakuru ko ikirere cyari cyifashe kwiteganyagihe mu burengerazuba bwa Mexico naho hagiye hagaragara ibintu bimeze nk'ibiza bisa nkaho rwose ari ibintu bitari bisanzwe byiza yewe ntago arimo arakina ibintu biri serious hanjye ntago nahangayikira rwose indagurika ry'ikirere ni muzehe arimo aranywa urabizi ngiye rwose ibintu abari wane muzehe bamukarangiye akanyobwa ntago nshaje nk'uko ubiziye mukobwa atarafata urafata ufata iki nakubwiye ngo iki ntabwo ufite gukora ku gatafari kanyu urabyumva we fata icyo kunywa niba aricyo ushaka ujye umenya ibikurira muzehe ahagaze buri kimwe ntabwo gikurwa amafaranga ye muko ntacyo kuganiraho njye nawe fasa gusa nari natekereje ko twajyana mu rugo fata ibyo ufata uva yewe hari agace kavuga ko rwose zashaka zabashe kuba zava hamwe zerekeza ahandi reka twizere ko rwose abasore bose utari buze ko tuma bagukunda nkuko nagukunze ye mukobwa muzehe yari yarobye tugaruka mu mazi ndetse ko tugarutse mu mazi bwakeye neza nanone ku wundi munsi baje kurya isi ariko si ukurya isi mu mazi hari ikirimo nyagasani mana filime bahise Sharknado mube tayari mwebwe gusa bimeze bita umukobwa yaje ahangaha koga rwose banze cyumva deri y'amazi siwe gusa n'abasore barimo hakuno batembereye mu mazi neza cyane mfite twato bagiye bagakora turanga tutagoranye ko umuntu umwe rwose azanga akifasha akajya mu mazi ntaho bitaniye no kuba arimo aroga n'ubundi wananiwe uheruka hakurya ku mazi ryari ntabwo nigeze mpagarika rwose pe nkunda gutwara icyo ari cyo cyose ndabyumva baraganira mu mugenzi
right, Grandpa. I'm gonna show you how it's. Sawa sogokuru rwose ngiye kuba nakwerekera. Sogokuru ubwo yaramututse ngo ni mukuru kuri we. Abari abakobwa agira imyitwarire mu buzima mugenzi. Reka nze nkwereke uko batwarasha. Barereki. Mugenzura umukobwa yarabaye nk'ugira gutya rwose abwira umusore turi mukuru kuri ngiye no gushaka kuntereta. Katurore bakomereje hakuno. Siwe gusa bafite n'undi mugenzi wabo uri ku kato. Kobwa yagize gutya. Siwe wenyine n'umusore ava ku kato. Vindi dore shark. Ha! Yabonye shaka. Gira gutya umukobwa. Ha! Yeva mu mazi ye. Yabonye shaka sinzi. Ha! Mukobwa hari sinzi nimba roga kandi ifi mu mazi murabizi ukuntu yoga nyagasani mana. Baranga icyo batazi. Sinzi n'induratabara umukobwa adashaka yaje. Kobwa yari yusareye ko yakoga ngo ave mu mazi nyagasani mana shaka irabangutse mu mazi adashaka dore kwifera umwami w'amazi ubundi. Nubwo ingona bayitira umwami w'amazi. Aba barimo bararigise ikumva amazi anga yaje bazashaka. Darutwana. Tabazanga sinzi. Turore mukobwa yaroze ari nakabebe pumpucyuri. Musore yarashanga yihuta tureko atabara sinzi. Nyagasani umukobwa yarariwe. Mukobwa yarariwe yenda kugera ku nkombe. Yo. Zashaka umusore yarasakuje gusa ni bomba. Mwese muve mu mazi zashaka zaje. Reka da ntawumva. Ha. Muve ku nkombe z'amazi barimo bararigisa iyo bota akazuba we. Mwese muve mu mazi zashaka zaje. Reka da. Bakumva barimo bararigisa ikumbi zatangiye kubageramo. Sore yegwiye muri mwe. Shakira mu cyongera uko ushaka mutapfuna nyagasani. Buri wese nabe mu mazi. Shaka zaje zitangira kubakuramo. Buri wese nabe ku mazi mujye ku nkombe vuba immediately. Mwese muve mu mazi ku nkombe n'abari ku nkombe ayiwe nzapfeje. Ayiwe nzapfeje we. Nzapfeje ayiwe yanumye dore uwo yari. Yayijabutse. Kumbe wa musore wazenguruka gatanga ubufasha mugenzi we yaje kukatanga ariko mutabara. Se wenyine cyashaka cyaje. Ha! Muvandimwe bwino ari barahamagara isomake warabimenyereye. Firiza za mushendari hehe bariruka nyagasani fizambaza abantu. Doranga akavuye bose basiganwa. Wa mukobwa ifi yamuriye. Gutya cyajanga ari ku kato cyaramurumye. Shyiramo imbaraga vandimwe bade. Ha fi yaramurumye mugenzi. Jangaha ifate mwana fi yaramurumye. Tangira kato bushashya tabana umuvandimwe katurore fi yaramurumye akagura rigaci. Filime bahise shaka nano. Iyi ni part 1 zose ndazifite nzaziba. Etiquette. You're Australian, not British. Tasmanian, buddy. Vandimwe Hang on. ifate tuvanga tugende. Barereki bajye ku mwaro. Feri ya mbere ariko tabara umuvandimwe. Turu wifi yari yakagura umwuka byaramwe. What were you thinking? You could. Natekereza uko bikimeze neza. We need a tourniquet. Dukene tourniquet dukena ko guhambiriza. Kwa ukagira gutya mana yanjye. Akira muhambire. Yivanye makori yambaye. Hamwe yanganye bamwe hanganye ifi ya murumye mushinza amenyo. Ai meze neza. Must have wanted a snack. Yewe yifuje kumpekenya. It's not funny. Ntago bisekeje mwana isama ifi yari kuriye shaka. Barebye mu maso dore ngiziriye. Ziba zigenda zifite utuntu tumeze nk'uturizo tumeze nka tene hejuru. You gonna be okay? Urabera neza. Yeah. Yego ngiye meze neza. Fizaragiye. Mujagaruke tuberekeshe mwabashenjemwe. Mwabashenjemwe. Hey, can I get some more of those tasty? Mwampa twanatse nkirira.
mu nyuma muranyumva. The shark opens. Shaka afunguye umunwa eri mu muntu ntago mwabyumva. Shaka sha. Do the look. No, do the look. Oh my God. Mana yanjye. And the shark goes, you know what? I'm pissing off. Ndimo ndabaganiriza. Champion surf Ntabwo legend. nanyene kumuvangira rwose. Shepherd. Safu ni umunyabigwi rwose pe. Mwana tumwemo rwose ifi yarakuriye no gutapfa. You guys are nuts. Ntago nabizera mwa basore mwe ku ifi yabariye reba sha. It's a little nibble. Reba hanga yashumye. Gives them a look and you give them a nibble. Warayiyeretse urangije utumikurumaho nyine itapfunaho Oh no, you guys going back out there and do any swimming? Ndabizi nyine aho mwaturutse muva byose buri kimwe cyose ndakizi. Hari muri kumwe zashaka mu mazi sha. Storm. Oya ni imihengeri yaje. All up north. Eventually they'll go back to where they Byaturutse mu majyaruguru nyine biza. Reka twizere wenda ko byongeye kuba byabanza bikadutegoza. And I've never seen so many of them. Gukomanga ku muryango se uratekereza ariko zino samake zari kubanza zikatuburira. Bari kuganira bitewe n'imihengeri yagaragaye mugenzi. Mwana byari imihengeri gusa. It's like a hurricane. Cyabyari bimeze nka hurricane. Hey, what are you doing? Yewe urakora ibiki? What do you think you're too old for me? Uratekereza se n'iki nakora? Wowe ndi boss wawe none. So, go get back to work. Subira mu kazi rero. Hey, I'm not too old for you. Nanjye ntago ndi muzehe urabyumva? I'm not your boss. Ntabwo ndi boss wawe urabizi niba boss yanze wanyifashisha. Daddy issues. Ibibazo byaba papa. I'm not judging you, darling. Nahoze ndimo ndakuburanya yewe mukobwa. I have daddy issues too. Nawe mfite ibibazo byaba papa hano. Katwinkweremo n'ubundi duje ibibazo. Mukobwa yatwanze ngo turashaje turi ba papa. Is poised to be the first hurricane to hit the state of California, and it is now barreling toward the Santa Monica. Sasa ku makuru biravugwa neza. And it is now Imiyaga yagaragaye ndetse muri California ni imiyaga yagaragaye mu gace ka David none ikaba irimo irerekeza muri Santa Monica Santa Monica. ku mwaro w'amazi hawo. Have suffered Twahuye n'ikibazo cy'imyuzure ndetse n'imiyaga myinshi nk'uko byari byaragiye bigaragara. spread flooding is expected. Bikaba binagaragara ko haza kuhagaragara ikibazo cy'imyuzure mu duce dutandukanye twa California. Ntabwo byari byateganyijwe. Turaza rwose kugenda tubaha amakuru uko biragenda bigaragara. Nyagasani. Ku makuru sasa baba aha hatangajwe ikibazo cy'imyuzure ivanze n'imiyaga. Kumwe usanga ari ibiza biza bikanangiza. Hello Westlin. Yeah, fan, I know you're The thin, ya thin bimeze bitese. Nari ngwamagaye kugira ngo menye neza rwose. Wexler again. Kuraza kugeza Wesla mu rugo. Look, Finn, I'm really busy. Reba thin ndahuze. Make sure. Uze kumpamagara. Okay. There's a bad hurricane rolling in. Nkeneye kumenya rwose nimba uraza kumeze neza Claudia. It's the storm. Iki ni ikibazo cy'imyuzure n'imiyaga ibiza byatuzi. Tumeze neza humura. Look, it's really Reba. you're calling to check in on us. Kumpamagaye rwose ni byiza cyane rwose pe ariko Karen ndi kumwe nawe They're cleared out. turaza kumera neza rwose pe. Here. And not the plumbing, the ocean. Bisa nkaho ahanga ari imyuzure idatewe nuko ari amazi yarasanzwe ava mu nyanja nk'ibisanzwe. You're exactly 6.6 miles from the ocean. Mumenye ko muri mayiro 6 n'ibice 6 uvuye ku nyanja. Nkeneye kumenya ko Colin na Claudia mumeze neza. We're not going anywhere. Nta namwe turi bugi. Then just let me get Claudia. Sawa rero ibibazo nibizira Claudia ntuze kundenganya nababuriye mugenzi bahunge kuko amazi cyase imyuzure igiye kuzishobora kubageraho. Okay, bye, Finn. Turamera neza humura rwose pe. It's not. We yarindera My wife. umugore wanjye yarahamagaye umugore ngo bacike bava ahantu ntago byoroshye. Hino umugore ariko Shut up, Baz. funga umunwa. Kumbe yaje kwitegereza. Everybody listen up, I'm closing the restaurant. Buri wese anyumve ngiye gufunga ka restaurant. Get home safe, everybody. Mutahe mugere mu rugo mutekanye. You gotta get out of here. George vanga ugende. Imyuzure yakomeje ku imyuzure. Come on, George. George, wake up. George tugende George. Must be in heaven. Marayika wo mwijuru. In your bar time. George byabyiza ubyutse tukagenda. Nabyutse. Narabara. Hanze. Kumburebe. Bagiye babiganirizwa no kwitangaza makuru. I'm not going anywhere. It's not your problem. No, it is my problem because if this bar gets Ufite gutamba rugo nagari ikibazo cyanjye se gute? Have any place to drink? Ngeno twisangire icyo kunywa. Musore yarababuriye batahe banze. Kumbe! Yababwiye batahe banze ngo bajenwe muri Shaka zatangiye kugera muri restaurant hakuno sasa. Shaka zatangiye kugera muri restaurant imwe barayipfumura.
ni umukobwa. Bimeze bite? Hari uwatabaye. Hey, muzehe, ariko se abashinzwe ibijyanye n'ibidukikije kuki batatubwiye ibyerekeye na zino shaka? Batangiye guhunga. Right, grab a weapon. Grab anything you find. Sasa fata intwaro buri wese yirinde, tugiye kwerekera. Hereza ikintu kibaye. Ayayayayayaya. Mukobwa afashe imbunda. Let's go George, tugende. Fata agatafari kawe George. George yateruye intebe yicaye ngo niyo ntwaro. Kumbe imyuzure cyaza. Imyuzure cyaza ngaho itangiye kurengera ka resitora abantu bababwiye batahe kare banze. Ndetse no kwitangazamakuru byatangajwe ko mu duce dutandukanye uturutse muri za Mexico na California haraza kwavuka bino bibazo rwose by'imyuzure. Nawe ndebere. Dore za shaka zirarya. Pakwa yahumuriwe n'inyama gusa. Pana y'imbunda. Zaratabaye. Mwana wange natugende. Come on kid. Fata intebe. Kubera icyo utongeye ugafata agatebe nk'aka kokora agataburete store. Nyuzure cyo bita ibiza flood. Gusanga hano nobyo birakabije kuko birimo terwa cya gaza hakuno kira mu munwa ashaka. Ayiwe hari gari inyama. Ayiwe harimo n'amafi kimena cyari kiri kugerageza kunya. Nyagasani murebe ahantu harangiritse, byari bikorwa remezo bitangira kwangirika. Hamwe mujya mutembera rwose ibintu byatengeye kugenda bibaya sana. Reba filime bimeze bite? Sharknado niyo tureba. Karitsiye zarangiritse, maze amataje arangirika. Namwe murebe. Turangaha banyita Santa Monica. Ibi nibyo twahoze tuganiraho kare. Twababwiye ko rwose hari umwuzure udasanzwe waje usatira agace hafi y'inkengero z'inyanja. Butabazi burimo baratangwa gusa ntago byoroshye. Nyagasani bimeze bite? Barumiwe. Byari business yabo yarangiritse. Yewe tuzongera twubake, ariko nanone ubwishingizi buzadufasha. Yewe ntago twubatse ibirenze muri ano mazi. Nari nkampangayiki Claudia na Apple umukobwa wanjye, madamu n'umugana we. Apple nta nubwo kwibuka ubyibuke. Yewe ariko ntago ameze nkaho rwose. Se Claudia ni nde? Ni umukobwa we. You have an ex-wife and a daughter? Ufite uwahoze ari umugore wawe n'umukobwa? Tujyane mu rugo nimba ubishaka. On the beach, it's obviously flooded. Nowhere else to go. Yewe nabaga kuri ino nyanja, none ndebera umwuzure wahateye kandi nta nifite kuba. Bisa nkaho nyine tubaye impunzi. I want to go with you. Ndajyana nawe nta kibazo. Make sure your family is okay. Gusa tumenye neza ko umuryango wawe umeze neza. Bakira ikirere cyari kimeze neza. Haba hari umuntu wabonye George ni wa mugabo wari ufite agataburete. George. Dore nguyu. Uzakora gusenzera. Ndishimye kukangoza sha. Nari mfite inzozi zitari nziza. Barere kiza cyaje. Ibiza byaje ndakugenda umujyi wose wuzuriwe do. Imihanda yatangiye kurengerwa. Barerekeye mugenzi. Gusa umusore yababuriye ngo batahe barangire ku imodoka zatangiye kurengerwa. Mwemwirirwa muririmba ibiza mutarayibana dore kiza. Ariko buriya mugenzi mujye mukurikije ingamba zashyizweho na government, mubasha kumererwa neza. Ari aho mwimuka mukihimuka, buriya kumvira biruta gusuzugura. Kumvira biruta ibitambo, byose tuba tubizi. Batinze gutaha. Gusa umusore yababwiraga. Bimeze bite? Gosh, the water's rising. Yewe amazi ari kwiyongera. Amazi ntago ari ikibazo.
This thing on the beaches from here to ndaza gutwara tuvanga tugere rwose ku nkombe. Kumbe dore y'amazi yatewe umujyi harimo na zashaka. Bizo ngo zashaka zirimo zirajya mu mujyi. Nyagasani imodoka irimo arakwepana zashaka mbega ukuzimu. These fish surely do Hano mu mihanda harimo zashaka. Izi fi zirimo ziragenda zihiga. have a hankering for me. Do. Like one taste of Baz just isn't enough. Yewe bisa nkaho bidahagije rwose Baz. Hey, ho. Wa. Uretse gatoma n'imbunda ntago zikeneye ahangaha hari amaraso menshi mu mazi. Debiri. That's a tiger shark. Irandi tiger shark waba uyizi? Shark week. Bajya babona shark zitandukanye. Igihehe. Where did it go? Igihehe. Where did it go? Dore za shark Nyagasani. Tangira kugonga ahangaha akamodoka ari shark ziba zifite imbaraga shaho. Va kuri shark mu bwato igenda ikabushwanyaguza. Iri munsi y'imodoka wana. Reba shark zuzuye umujyi sasa. Can I start shooting now? Yewe niyo natangira ndahera ndasa. we gotta get to higher ground. Take Dufite kwerekera mwana. straight level. You Dushaka rwose inzira itarimo ibintu nk'ingi by'ibibazo. the way that the ocean has washed it. Uzanga akomeje ababwira ko bafite kuba bashakisha inzira irabageza yenda mu nzira zitarimo imyuzure myinshi. George, if you live in Beverly Hills, how can you come all the way to the coast to drink at my bar? George niba utuye muri Beverly Hills mu misozi ya Beverly. In there, pretend to like me if I buy him a drink, and then there's my seat, my chair. My chair is always there. Intebe yanjye buri gihe irahari aho njya kugurira icyo kunywa. Kagatebe kagatabureta agendana. Beautiful Nova there, whom I plan to marry. Kwandi kumwe n'icyuki nk'iki ngiki n'ikinyemera vanga turaza kuba twashyingiranwa. Ndatekereza buri kimwe cyose kiraza kuba cyabera neza buri hamwe hose ndajya. Buri joro turi kumwe. Kumbe ntago ari ka gace k'inkengero z'amazi gusa. Umujyi wose watewe n'umwuzure Nyagasani. Barerekeye. Mambo vipi sasa? Katurone. Yewe. Modoka ira kwa. Brad ni kuzimu nyabaki. That's the 405. I hate the 405. What are these idiots doing? Ibi ni ibikira. You need to back up. I need to get out. Mwana dukeneye backup ngo tuvanga tugende. It's just a little water. N'amazi make ya mwana. I'm afraid of the rain. Abanye California ntago mujya mufasha abagenzi banjye koko Pandu bahanga sasa bose imodoka ari za kwami. Hey. Yewe murebiriya. Baratambutse gusa mureba amazi. Mazi. Tangiye kwataka mana yanjye. It's like Old Faithful. We're gonna Shanago muri yabyizera. that. Water's rising behind us. Amazi arimo aragenda yiyongera inyuma yacu n'imbere yacu dufite kwerekera. Irebe ahangaha mu ndorerwamo iki harimo za shaka. Shaka ntago zirimo gusa zirimo zirarya abantu Nyagasani. Just can't sit back and watch this. Ntago nabasubiza inyuma ngo murebe ibi ngibi. Shaka ibyo zirimo zirakona. Don't even think about it. Not gonna make it. Mwana dufite kubikora mwana. Shark's falling from the... Ratekereza uragiye mwana za shaka zirana gutwangiza mwana. Here we Mazi yabaye men. Nova. Nova we. Nova. Nova. You don't have to go out there. Mwana za shaka ziri hano hanze ntago zoroshye ziraturya ziratumara. Uzavayo. Uzavayo. Nyagasani. Ibyo buri wese akeneye kuzamuka hejuru. Papi. Taresha yabwo ari guhamagara imbwa mwoka byara. Hagize mbara guhamagara ukuri bwanya mu ndakarira. Hagize mbara. Do. Buri wese ari gutabara amagara ye uyimbwa ashaka kuvanamo imbwa. Yewe imbwa yanjye ifungiranyemo imbere agize umfasha. Vuba. Ndabinginze please. Ayiwe, hagize umfasha ariko. Muze hangaha. Muze yafunguye inyuma. Byakomeye. Wese ari gucikisha amagara ye. Samake zirimo zirarya abantu. Kabaye muze yavaneho ka gatebe. Muze yajamana tabaranga bafungura umuryango imbwa ivemo. Jya. Modokari zakwamye. Hagize umfasha we. Muze yavayo. Uretse mwerekesha. Kabeta karyango rimwe. Okay. Dikoma ngoma.
Princess igikomangomakazi vayo. Madamu wa n'imbwa ye baracika. George ngwino George. George ngwino George. Ni muzee. Kumba mazi yaneleje ayiwe. Ayiwe. Muzee yarariwe n'ifi. Muzee samake zaramutapfurnye muzee George. Nyagasani. Basore bari hano ubukobwa reba. Ntago birarangira. Bisa nkaho aho imyuzi iri guturuka ari kugenda hiyongera kurushaho kujya bigabanuke. Ninjire mu modokari vuba vuba. Come on, get in the car. Winjire mu modokari vuba vuba tureko turacika. Bafite kwinjira mu modokari reko bari bucike. Ntago byoroshye. Muzee George arariwe. Dufite kubica mu mwana. Iki? Ibi ntago byari bisanzwe n'ubundi biza byatuziye dufite kwa twavanga tukagenda. Munyizere. Birasfata igihe. Bishobora kuza kwikuba gatatu. 1 2 3 bagiye gucisha imodokari hano hantu biruka. Kandagiye umuriro ngaha. Titaye ku mazi. Squate. Hari indi mana mwa bantu bw'Imana ikigufite mu biganza byayo ntacyo waba. Wow. Baratambutse. Buri wese ameze neza. Everybody okay? 10 fingers 10 toes. Amano n'intoki biracyari 10 cyangwa samake zirimo zirabarya. Bakomeje berekera Katurore mujyi wose wazibu nibiza flood imyuzure kiragurutse mugenzi. Abantu baratekereza iki nacyo sasa gushyira kuri radio itangazamakuru yababwira ko rwose uduce dutandukanye nyuma y'ibiza byaje uretse amazi gusa ahubwo amazi yaje arimo na za shaka. Oya basi butuvugana ntago byakabaye byafashe uduce twose byakabaye byafashe uduce tumwe na tumwe. Byiza rwose ko abafite abo bakunda babaretse bakaguma mu mazu. Dore umujyi barerekeye imvura iragwa, imvura yiganjemo imyuzure. Gusa imyuzure yaje amazi ateye umujyi harimo n'amafi we do ayo mubona atemba. Ni ibibazo. Tekereza imiryango yabo imeze itimerewe ite. Barerekeye. Unbelievable. Ntago umuntu yabyizera. Unbelievable. Unbelievable. Almost at the house. Turenda kwa twagera ku mazu. Ni bibi reka twizerane kuko turasatira turabigende rwose tubana ibintu bitabaye bibi cyane kurushaho. Mazi yagiye anyura buri hantu hose. Nyagasani. Feri ya mbere bageze ahangaha mu rugo. Vamo bihuse babangutse. Epo hamagara umwana we. Madam. Reka twinjire indani. Urakora cyangaha niki cyabaye? Ntacyo Finn. Uyu ntago ari Finn wanjye. Uyu ninde? Bamwita Nova twakoranaga kuri bar. Nakubwira ariko nagufite kuzanga. Apana muri buryo. Baz fata inshuti zawe muvanga mugende. Ha. Yashishaka. Gatanga rwose. Claudia we. Dad, what are you doing here? Urakora cyanga? Hanze hari imyuzure irenze twa tujangane watekanye. Ibyo nago mbyita. Ibi byose ni iki? Oh, Shepherd. Niko Shepherd we. Ntabwo naravuye ko ari we Shepherd. LA is drowning. I'm going inland. I'm taking my family with me. Nkeneye kuvanga nkagenda. Excuse me? Nkafata umuryango wanjye tukajyana. My girlfriend is not your responsibility. Girlfriend wanjye ntago akiri inshingano zawe. Apparently is not. Neither is Claudia. Colin, don't be rude. Colin, wivuga nabi ntacyo bitwaye. Every time it rains in LA, everyone swears it's the storm of the century. And even if it is, twese turabizi byaje nk'ibiza. are second to none.
kujya muri Beverly Hills, gucikira mu misozi ya za Beverly niko kantu ko nyine dufite kwa twakora kugira tube dutekanye. Shaka ziri hano hanze zazanye n'imyuzure ntago byoroshye. Mukobwa yarebeye mu idirishya mwoka byarana. Yewe hangaha habaye piscine pe. Uri murakina cyangwa? In the swimming pool is impossible. Gute shaka zaba zabaye? Zaba Yeah, now there's one swimming in your pool. Yewe mu ndebera hangaha hahindutse piscine yarebe mu idirishya rabivuga. Are you kidding? Uri murakina hano hanze habaye piscine. Aza yisekesha nka sniper uretse rebe. Sharks? Shaka zaje muri piscine ntago bishoboka impossible. The swimming pool is impossible. Gufungura Nyagasani. Tayari myuzure yageze mu mazu. Nakubwiye ni turi kurashaka nano. Yiri part 1. Myuzure yageze mu mazu ibyo bivugishwaga badashaka gufashanya. Ayi. Yewe ari ikiri kugerageza cyane iwe umwana we. Ayi. Fashe iki? Samati cyara mutapfunya ayi. Corinne, mumfashe ayi aravuye we. Ayi. Cyagiye. Janga. Bosore bayimenyereye. Kubita cyashaka bare ko batabara umugabo gusa n'ubundi yapfuye bamubonye ari ibipande. Oh my gosh. Mana yanje. Finn. Ritari. Banduranga akabati bagatambika. Finn n'abagenzi be. Ntago byoroshye. Kize gutya batambika hangaha. Shaka bayibohera inyuma. Tari no mu mazu zaje. Ntago byoroshye. Zabasanze n'indani mu mazu. Finn. Shen kigehe. Kigera. We twagiye go. Aya mazi nge sinayajyamo. Saza kwegura. Rimwe. Kwabwira ko nshinza ngaho umusore kweguye akabati. Dasa. Cyashaka. Yaragitobagura. Yaragitobaguye Nyagasani man. Finn, giravavangwe hano. Finn. Nice shot. Urashe neza. Urakoze. Looks like it's that time of the month. Bisa nk'ari igihe rwose cyo kuba twakwerekena. Nawe ndebere mu mazu. Ndebere mu mazu. Murebe harimo indi yaje Nyagasani bahunge. Shaka zirarya. We're out of ammo. The storm still hasn't come ashore yet. It's gonna get a lot worse before it gets any better. We gotta get inland. Aho kugira ngo bimere neza biri kugenda bibe bikurushaho. Gusanga turatekanyemo gake. Desert. Yatekereza. Would have been nice to get that. Matt's in flight school there. That's at flight school? I thought he was vacationing in Tampa with his buddies. Katwizere nako turaza kubona ubucikiro tukavanga tukagenda. Bifashishije indege flight. These conversations. Ntago nkeneye ko dukomeza gutana amagambo muri kino kiganiro turimo turagirana. Yifuza ko yakubwira ariko Colin bimeze biti. Ibyo yavuzwe na Matt. Muvandimwe wanjye Matt. Ko baganira isamake ziri gutembera mu mazi. Do. Uraza shaka ni za carnivore zirya inyama. Do. Ngiye gushaka uburyo zino shaka zivanga zikagenda. Arazipushinga ati. When I do this, get to the car as fast as you can. Ni inkora ibingibi mushaka buryo mwerekera mu modoka kandi tugende. Yinjira mu mazi umugabo nta bwoba agira. Giye kuzijijisha zimukurikire. Yaje ngaha atuma shaka zimukurikira kugira ngo acire abandi nzira sasa bacike. Gusa ikibazo wakwibaza ni kimwe. Ntago bazi umubare w'iziraha binjiye mu modokari. Nyagasani arasohoka ate. Katwizere ko aramera neza. Finn we batangiye kumuhamagara ni Finn. Feri ya mbere yaraje. Ese ni muzima cyangwa? Ninde ya modokari vava gerin. Binjiye mu modokari vava bashaka ubutabazi bashaka gucikira. Kumbe bataravanga ndebera imyuzure Nyagasani. Barerekeye.
amazu yabo, mujyi wabo, agace kabo kose katatswe na flood. Dore ukuntu amazu asenyuka, flood, imyuzure. Mwe mwumvaga ibiza, dore ukuntu biza nitujya tugirwa inama na government, tujya twubaha, dukurikiza amabwiriza twahawe, twirinde. Kuko buri ibiza birasenya ntago byubaka. Ariko iyo mwumviye Easy come, easy go. tugende dutekanye gake gake, easy go, tugende gake, tugende gake, easy go, easy go, easy come, easy go. David is continuing its relentless pounding through the streets of Los Angeles. Sasa ku makuru baravuga ko muri Los Angeles Shocking. ibiza byakomeje gusakara mu duce dutandukanye, The sharks have been ndetse vuba ahangaha rwose bikaba wenda bateganya ko bishobora kuza kugenda bigabanuka. Ariko ndetse ibyo biza bikaba birimo zashaka zaturutse ku kirwa, zikaba zazeba umwuzure watatse umujyi. Los Angeles. Nothing like Mu mujyi wa Los Angeles, Ammo in your Jeep? Semper Paratus. Dad, are you really saying that right now? Can't you be serious? papa nawe rwose ntabwo uri seriye kuba urimo uratwumvisha amakuru. Byose byari byateguye mwana, urakoze. Thought there'd be an earthquake, that'd be the end. Buri gihe natekereje rwose ko twari kugira ibiza by'imitingito gusa na za zombi, none ndebera za aliens, none ndebera za shakasha. Yeah. Go figure. My luck, sharks. Yeah, your luck, sharks. Yemwe bashaka mwe muri abanyamahirwe. Niko yagiye avuga ndi papa. Barumva ngaho kwitangazamakuru mugenzi. Ntabwo mfite kubeshya. Ndatiyego. again. We will keep you updated on this. Turakomeza tuba amakuru yerekeranye n'ibi biza uko biri bigenda bibera. Call Matt. Reka mpamagare Matt tumenye uko amerewe. National Weather Service has issued a tornado warning throughout Los Angeles County. Twishingikirije ku mujyi wa Los Angeles, mwese mwe tayari, ntabwo ibintu ari imikino. You gotta go get Matt. Dufite kugenda tukabona Matt. There's a shortcut. If you turn right up here. Nukata iburyo hano hari inzira ya hafi iratugeza kuri Matt. Hollywood? Since when do you care? Kuva ubyitaho ukore buri kimwe cyose ndimo ndavuga. Mwifate. Yarereke bakomeje urugendo mugenzi. Katurori. Bimeze biti. Bakwereke sasa. How can you tell? Ni gute twasobanura kino cyiza? Miyaga imwe iremereza, storm, imyuzure, floods byivanze. Rebe Katurori. Mujyi wose wuzuye. We have to go get Matt. Kweri cyahagaze dufite kuva ngaha tukagenda. There's no one in there. Nta muntu n'umwe uri hariya, dufite kujya kureba umwana. This is so typical of you, Finn. Tukareba ahantu tujya hatekanye Finn. You do your own Icyo ufite kwitaho ni abantu bawe ndetse umuryango wawe, reka tugende. Please ndakwinginze. Aragera hariya gute sasa? Atlantic Express niyo bisi y'ishuri ry'umwana. Ntago najyayo, yaranze. Amazi ari kwiyongera. Tugiye kwerekeza ku kiraro. Yanze kujya kuri bisi. Berekeje ku kiraro. Finn, ibu n'ubusazi Finn. Vayo. Bimeze bite? Hitegereza. Hari kirangaha. Kumbe dore za shaka. Shaka atangiye kwataka ngaha bisi irimo abantu. Other grown-ups coming, okay? Mutuze bana batoya. Fire department. Fire department, police department baraza kutuvana ngaha. Fine, okay? Tuguma nanga tumeze neza, munyizere turaza kumera neza. Sibyo bana batoya? Baje ku kiraro mugenzi. Finn aratabara ate? Ini Sharknado ndacyari saga disciplinaire wagasobanuye. Finn ashaka uburyo aratabara umwana Matt. Dore kundi bisamake bibareba yiwe. Hano huzuriwe mugenzi. Setinze imigozi afite kwimanukiraho ariko ajya gutabara. Bimeze bite? Ese aratabara famiye bose babatekanye cyangwa sinzi? Yaramanutse bisi irahangaha. Shaka zatangiye kwataka ngaha bisi mugenzi. Yaramanutse. Bimeze bite? Mazi yazengurutse ngaha bisi. Habari umunani ra anybody there? Whoa, be careful. Hai tonde witondeye. Manukiye ku mugozi. Bimeze bite?
yinjira muri bisi. Lift? Mukeneye esanseri? See you. Ndishimye kubabona. Glad to see you. Send rope. Mwezi imigozi. Send the rope. Bohereje imigozi ngaho mugenzi bagiye guterura bisi. I reached dispatch just before all the electronics went out. They said someone from 911 is sending someone over. Oh yeah? Tugiye kwa twari buryo twavanga aha twe tuzi muri bwohereza undi muntu ntago ariko mbitekereza. Turore. Kumbu ko bari banga bajaganya. Samantha biramera neza. Ready? Just keep looking up. It's gonna be. Muri tayari tugiye kuzamuka hejuru, sibyo? Okay, lift her up. Muzamure, lift up. Here you go, Samantha. You're gonna be all right. Sawa Samantha, zamuka Samantha. Bimeze nkaho uri muraguruka Samantha. Batangiye gukurura n'umwana. Yewe zamuka. Bazamuye umwana hejuru mugenzi. Reba filime, katorore. Zamuka hejuru. Sange abari hejuru. Mukurure. All right, you're doing good. Don't be afraid. Mwitinya bana bato buri kimwe kiramera neza. Everything will be fine. Everything. Hold on tight. Zamuka. Zamuke mugenzi. All right. Sawa. Ninde ukurikiraho? Bagiye batabara abana. Feri ya mbere. The team is over. A bunch of little kids went up before me. How hard could it be, right? Yewe abana murabazamuye asigaye ngewe reka twizere ko nanjye biramera neza. Come on, sweetheart. Your dad's trying to keep putting her. Give him a hand. Gwino sweetheart, reka twizere ko buri kimwe kiramera neza. Are you sure this thing's strong enough to hold me? Uri seriye rwose uyu mugozi ni munini bihagije, eh? Oh, to go in there after. Yeah. Ndabizi neza buri kimwe kiramera neza. I'm from Wyoming. You know. Mananye nanga zashaka. Papa. Kumbe arishaka azamutse. Kubitanga aha. Kubita ikigeri subire. Go up right down, please. Papa muzamure. 15 grand a year. Screaming kids. Nyamunini kuzamuka arazamuka zakoze. I used to hate Wipanika. down away from sharks. Buri kimwe kiramera neza. Nanga kuzamuka hano harehare we. Dore zashaka mu mazi hasi. Nyamunini. Kumbe papa yasigaye hasi. Okay, let's do this now before it becomes hot lunch. Papa tangiye kuzamuka. Zamuka ngaha. Yewe Fini icunge we. Icunge Fini we. Chaka kumurya. Mananye witonde we. Icunge. Mugozi watangiye gucika. Mugozi watangiye gucika sinzi. Fini mana we. Fini. Fini icunge. Fini icunge. That's just about enough of you. Gira gutya. Kasa umugozi umwe. Cyaramanutse nticyashaka. Fini. Baje kumufata. Bakoze akazi katoroshye gutabara abana. Meze neza mana yanjye nkoko. Aya. Finny, look at the sky. Fini reba ikirere hakuno. Yeah, maybe it's done. Hari buri kimwe cyose cyatunganya bimeze neza. I was gonna get you home, okay? Bafite gutaha mu rugo. Nta kindi gisigaye. They gotta go home. Ndetse ko bagacitse bari gushaka ahantu bagomba kuba bageze hatekanye mugenzi. Hatangiye kuza umuyaga w'umwuzure nawe undebere ntago ari iby'amazi gusa. Wa musozi barebaga wari wanditseho Hollywood uri kirango. Claudia mujya muri Jeep. Mama biramera neza. Na Nyamunini. Mwese hasi. Nyagasani. Haje ya miyaga iremereye angahe itwara ibintu. Nshobora kurangara nubwo ukaba wagutwara. Nyamunini. Debera imiyaga yaje. Haje imiyaga imwe irenze za serwakira. Alright?
meze neza. Ayiwe ayi yabone ndi yarasetse basi. You okay? Meze neza ra? Mom always told me Hollywood would kill me. Mama burya yahoze ambwira ko Hollywood izanyica. Yahise arangira. Nyamunini yarasekaga. Cyamuguyeho. Hasigara amaraso gusa we. Nyagasani. Start the engine. Mutangize imodoka. Yeza cyane. Ongera atsa moteri. It's flooding. It's gonna be easy if we steal another car. Yewe ntabwo byoroshye kujya tubona indi modoka. Kumbe baraha urebe. What is that? Birane bikira. It's a water spout. Amazi yatangiye kuzamuka. Water gets sucked up into the air and Ni ya miyaga bita tornado imwe biremereye cyane ituruka mu nyanja igatwara amazi. Ndetse ntabwo amazi arimo arazamuka gusa yonyine. Harimo na za shaka. Nyagasani tugende. Shaka zigiye kwataka n'utundi duce twose tutari twatatswe sasa. Bimeze bite dore mikirere inkuba. Birabye birakubita. Bandi birabye birakubita. Barere iki? Bimeze bite? Bafite gucika. Ntabwo byoroshye. Manange basi byibuze inzu imvura iratujemo gake. What was that? Cyonigi. Rebe. Wumva ejo hari kiriyo. Ayi. Oh my god. Mana yanjye kuri kuzumenya akira. Mfite kukica. Icyashaka. Tobaye imodoka hari. Inyama ziri ariko. Kubitanga hadi kubise bwa buhiri. Ya ntwaro bitwaje. Claudia Jahas. Nyagasani. Tagiye guteza ibibazo rumanda bakatiyemo. Sigara hakuno. Bloody hell. Nyagasani. Hano hose habaye ibibazo gusa n'imyangaro umujyi wose. Why did we stop? That must be flooded. We'll fix it. Mate, I smell gas. Kubera ikihagaze n'umwuzure tujye kuyitunganya iri kumena amavuta. Tugenda imbunda. Bafashe imbunda bari rukanga. Modokari yaraturitse. Ko yakamaze kumena amavuta yaraturitse. well, at least the rain is easing up a bit. Byiza bisa nkaho bitoroshye hakuno. Pasi kano gace tugezemo. Can I use your phone, please? Nakoresha telefone yawe yapfuye amasaha yatambutse make. Mirongo yose yapfuye internet cy'intana kimwe kirimo kirakora. Nta mashanyarazi n'ibibazo no problem. Baravuga ngo no problem kandi ibibazo byababanya byinshi. Nta mpamvu zo kwivuga amazina ngo yishyura ibibazo byavutse no gufata turya gusa. Reba. Look, I see the way that you look. Nena gutunganyirije uburyo ndetse papa wanjye agitabitse manzira. Araza kumbabariza umutima nkuko yabinkorengeye na mama. Mukobwa ara. Bisa nkaho none imihengeri yarangiye mwa bantu mwe. Bareba ku makuru. Amakuru agezweho. Or maybe not. Ahari oya. Hey, make it quick. I don't want to spend too much time here. Bigire vuba ntago nkeneye kumara umwanya muri nahangaha. With these storms ravaging the streets of Los Angeles, nkuko mubona imyuzure iri kugenda igaragara mu mihanda yo muri Los Angeles. the impending apocalypse. Birimo biravuga rwose ko bimeze nk'irimbuka apocalypse. Gods, they're not angry with us. Ibi ntago ari irangira ry'isi. Ahubwo wagira ngo ni za alien zatwatatse. Ngo nizashaka bari kugerageza na za alien. They're behind everything. Uyu ni umujyi munini cyane. What we eat, where we Dukeneye kumenya n'iki turagura, n'iki turarya mukabikora vuba vuba. cheese I like. Wenda ushobora kuba wakunze za cheese nkuko nanjye zikunda.
byose ndabyadufasha gukontorora kino gihe. Gotta hand it to him though. Sharks. I never saw that coming. Ntabwo nigeze mbona shaka nk'izi ngizi zirimo ziraza. Yewe amakuru turi kubara kuri za satellite ziri kugenda zifata mu duce dutandukanye guturuka ku nyanja ya Pacifique harimo araza icyitwa tornado EFR ya miyaga iremereye cyane rwose guturuka muri San Fernando. Banga barimo bafata igiporezo gusa bariya ku makuru bakabona mu duce dutandukanye twa Los Angeles na za California. Ntabwo byoroshye. Nyagasani barikanze. Nice. Byiza cyane. Kuki umusore yavuze ngo byiza cyane? You're gonna need stitches and antibiotics, and you're gonna have a hell of a scar. That's okay. Jake thinks. Uraza gukenera twa antibiotique bifashishije sasa ubuvuzi bw'ibanze burabafasha mu gihe bagiye bagira impanuka na zimwe bahuye nazo. What accident? Hari ibintu nabonye mu makuru nyine nta mpamvu zo kugira ubwoba. Reba. Fatira feri hakuno. Hari icyo bari bagonganye nacyo. Now we're never gonna get a Van Nuys. Fast, drive around it. I can't. Bazitwara bisa nkaho rwose byahinduye amerekezo Nyagasani. Nyirangaha imihanda abapolisi bagiye bayiboroka. Map before the storm picks up again. Dufite kugera kuri mati mbere yuko ibibazo bivuka. Dufite kujya kuri ya mati. Uri umusazi oya yatambutse yiruka. Kanga cyane nga polisi iramukurikira urica amategeko y'umuhanda nasone. Yeah. Stop your vehicle now. Drive fast. No worries, mate. Nta kibazo muvandimwe. No worries mate. Ihute bihagije. Polisi yarakurikiye uraho banyuze. Hagarara ku ruhande rw'umuhanda. Stay aside the road. Bari kumpagarika. Hagarika imodokari yawe vuba. Reka da. Ibrahim moto bya polisi nibyo biba byirukanka. It certainly is, mate. What do you say we hit that? Uravuga ngo iki mwana? Dufite kwerekera mwana. Yakselema ngaha. Ha. Polisi nizo turushanwa. Yarirukanse n'umusore. Mwifate bagore namwe bagabo twagiye. Twaye ikimodokari cyiza cyane rwose ngaha. Ye birasimishije we. Yarerekeye. Natekereza twabacitse pe. Now we're talking. Ubu twaganira. Now we're talking. Barerekeye. Kugera aha. Okay. Sawa. Should be smooth sailing from here. Ubu natwara gake noneho tugeze aha ngaha. Why is there a retirement home next to an airport? Ese kubera icyo wagira ngo nta bantu bari mu kazi kuri airport nta na kimwe twumva. Bageze ku kibuga cy'indege ariko haratuje cyane. Byagenze bite? Kumbe bitegereje imbere. Dore kimwe bisa tornado. Babonye tornado we. Karabaye mama we. Filime yitwa Sharknado. Shark zirimo zirajya abantu bari mu modoka. Sina imodoka bayita gwiki? Hama. It doesn't look like they've left. Ntabwo bigaragara nkuko twebya nimeze imbere. Binji hanga. I'm gonna go look upstairs. Hayiwe mfite ko kwerekeza hejuru rwose nkajya mu byumba. Baje kuri mati. Kumbe mati bavugaga. Mati. Feri ya mbere baje ahantu haparitse indege we. Baje kuri ya mati. Nyagasani. Mati ntabwo bari kumubona. Mati uyu kugera aha yitegereje imbere. Karabaye Nyagasani. Dore icyo bita tornado. Ya miyaga imwe ibiri heavy iremereye. Nicyo gihe kujya tuve muri Kansas mate. Bavandimwe nta numwe uranga. Yewe buri wese ari hera. Bana imbunda. Nyagasani. Fanye imbunda ngaha. Mukobwa. Fanye imbunda yitonze. Zacaka za ngaha.
gace turimo ni kureba wa For Matt, is there a Matt here? turimo turashaka Matt arahangaha Matt ngoyi ya Guys, I found Matt. Come on, come here. yemwe muzangaha dore Matt ngoyi baramubonye bari bitsimye papa mama What are you guys doing here? murakora icyangaha We had to come inland to avoid the storm. twari tujanga ducitse ibiza zashaka Look, we don't exactly have a storm cellar. We better find something to protect ourselves. dukeneye kugira vuba tugashaka uburyo tuva ngaha tukagenda They made it all the way out here. They can. byashoboka gute se dufite kuva Green life out of the ocean, dropping hundreds of miles away. tuvugana habayeho kwatakwa rwose n'ibiza ndetse zashaka zikurya abantu Hundreds of perch fell from the sky. Why not sharks? kubera icyo atari shaka se What's going on here? ni iki kijya mbere ahangaha kumbe bakiraha rebe witonze buri wese yafashe igikoresho yumva kiramworohera yewe ni Sharknado mwindire indani bajya kwishanga haje umuyaga uremereye nta nubwo ari tornado gusa ahubwo ni Sharknado umuyaga ufite imbaraga uzanga ugatwara abantu n'ibintu kira gutya fasha akabati gusa biramurusha imbaraga ngaho umuyaga ufite imbaraga renze imwe muzi ku misozi bagenda bagashyiraho za turbine imwe byara amashanyarazi Nyagasani havutse icyitwa Sharknado yari yababwiye ati iki ntago ari tornado ahubwo ni Sharknado Nyagasani marakanya gatoya zuba riranava we harongera hamera neza gusa utirinze muyagura gutware ukuntu wasenye reba ukuntu wangije bimeze biti katurore The news said there's 3 tornadoes in the area. ndetse amakuru aravuga neza ko habonetse za tornado 3 mu gace kamwe We're not safe here. What's the fact? rero ntago ahangaha dutekanye za tornado ni ya miyaga ihuhirimo amazi imihengeri ibibazo byinshi cyane bikavuka Out of here. dufite kuva ahangaha vuba byihuse No, let me check. ntago nzi ni gute turava ahangaha sasa ze ngo uriya muyaga mubonye bise Sharknado wanatwara n'indege we ukayangiza Hey, you know what? hari icyo mutazi We're not gonna all fit in here. ntago twese turajyamo ariko What are you gonna do? none niki turakora We can't just wait here and wait for sharks. dutegereza ahangaha imvura zashaka ize shaka ziturye Than these. dukeneye kuva ahangaha tugashaka ahantu duhungira uratekereza iki Store's got everything we need. reka turebe ko turaza kubona buri kimwe cyose dukeneye Pelatas Sepla Pelatas umusore ari amagambo yavuze bagiye kwifashisha iki sasa baje muri no nyubako bimeze bite katurore We must have evacuated. yesho gusanga rwose ahangaha hafunze dutandukane turebe Guys, stand back. I have a key. subira inyuma arasinga ufura afungura binjiyemo hano papa mfite igitekerezo ngwe nangaha yabenjijemo hakuno ni umusore harimo ibikoresho umugenzi Nice, this is what I'm talking about. byiza ibi nibyo tuhaza tuvuganaho tuganiraho rwose nta kibazo na kimwe kibirimo hey byiza cyane Hey, you think you can make this work? uratekereza ngiye byakora yego ndaza gutuma bikora za bombe Instead of letting live sharks rain down on people, we're gonna get in that chopper and throw bombs into the tornadoes, blasting those bastards to bits. aho kugira ngo twisore muri za shaka twinjiye mu ndege tukahura n'aya miyaga za tornado byaruta tukaguma ahangaha tugahangana nazo When cold and warm air meet, ariko tornado ibaho iyo ubukonje n'ubushyuhe bihuye you're right in the middle of it, you just might equalize it. bari kuganiramo barakora iki sasa We're screwed. mwana ukumbuye gukata se Hell no. yewe ya No way! Dad, mwana wifuza gupfa mwana Bobby and Llewellyn haven't even soloed yet. Bobby na Noreen ntago bari bagaragara ngo ari ikibazo ki Go into a helicopter and drop a bomb. umwana warifuza kujya muri Too dangerous. umwana warifuza kujya muri helicopter ni indege ubundi akaza guhura na tornado wa muyaga ufite imbaraga indege igaturika nk'igisasu byari kumubwira Bombardier. Then okay ndakomeza mucunga nta kibazo Dad, we have a chance to save thousands of lives, maybe more.
ariko papa dufite amahirwe yo kuba twatabaza ubuzima bw'abantu benshi. He's right, April. Twafasha. We'll work it out together. April ari mukuri. Don't you understand you could die, Mom, we don't have any other... Ese kudasobanukirwa mwana wanjye kushaka kujya mu ndege ugapfiramo. Oya mama ntacyo turaba. Certainly is your son. Mwana wawe sinzi pe. Gerageza umusobanurire. Shopping cart. Tagiye gufata hanga ibikoresho bitandukanye. Sinzi. What? Bagiye gukora iki? Claude. What? Claude we. Aho baje bashaka. Yewe. Urakora cyangana ikibazo ki? Yatinye. Wowe. You're my problem. Niwe kibazo cyane. Let's do that now. Ese turabikora none cyangwa? Tugaruka baracyakora koranya ibikoresho. Mom doing. Reba urashaka gukora iki? Stand to be in a room. Wowe wabasha kuba wahagarara imbere muri kino cyumba iminota 5 nta soni. We nanjye twahagarara iminota 5 mu cyumba nta soni. Together for 5 minutes and now what? Because you're saving Matt? You guys are best friends again? Wabonye Matt uri kumwe n'inshuti zawe. Matt ni umwana wanjye. Ariko nanjye ni umukobwa wawe. You guys are always there for him and you're never there for me. Ariko hagazaranye nawe ne wumva witayeho njye ntago nyitayeho papa. Oya ntago ari ko bimeze. Witekereza ko bimeze gutya ndagerageza. Not hard enough. Ariko ntago uragerageza bikomeye bihagije. Not hard enough. I came for you first. Najanga kubwa mbere na mbere. Try to remember that. Gerageza ubyibuke kandi kuko yahereye kuri no mukobwa Apple ajya gufata ngwino tugende. Mugenzi ura mu miryango itandukanye cyangwa se muri famille arukuna abana baba bumva nyine ngo bitabwaho binyuranye ugasanga umwe afite agashara cyangwa agashyari ati papa cyangwa mama yita kuri ngo yikundusha ibintu nk'ibyo ngibyo. Muranga anyira kure yamenya ngaye umukobwa ariwe. Umukobwa yarariwe gusa nindwanye. Yarariwe. Mana yanjye ngo komana. Ndikumva rwose byambanye nk'ukuzimu ntago wabyumva nashyuhiwe. Nobody thinks this is cool. Nta muntu ugitekereza ko bimeze neza n'umwe. What happened? Niki cyabaye? I had a tattoo removed. Ni tatuage bamvanye. Bamwe mwishyira tatuage mwabonye bayivanye ko bimera. I don't like to talk about it. Ntago nkunda kujya mbiganiraho na rimwe. Ari kumwe na Matt hakuno. Ndetse umukobwa ni Nova. I was raised by my grandparents. Narezwe na basogokuru na nyagokuru. 7 my Nari mfite imyaka 7 sogokuru wanjye yanjyanaga kuroba. with his friends. Ntago wakumva ibyambaye ndi kumwe n'inshuti zanjye. Into a reef and the boat went down. Twari dutwaye ndetse ubwato buracubira. Sogokuru yaramfashe aranjyana. Raft. Agerageza kunshyira ahantu hatekanye. Everyone else was kind of just swimming around trying to stay up. Wese yaramenyereye koga. Nanjye nkagerageza gusa ntago byari binyoroheye. Shaka zatangiye kuza mu mazi aho nari ndimo ndogera. Nyine zo ngo umukobwa yari umwe na Shaka. Nagerageje kwirinda ariko by morning they were all gone. Mu gitondo byose byari byarangiye. Nta numwe wasigaye. I floated out there for 2 days until those coast guards. Narerembye mu mazi iminsi 2. Nyuma nyine nza kugera ku nkombe indege irazirantabara. This shark just leapt up and Narinzi ko byari byarangiye nyine Shaka zandiye akaguru zakavanyeho. 6 people went into the Abantu 6 bagiye mu mazi. little... Ariko umukobwa umwe wenyine wavuyemo arimo araganira inkuru mugenzi n'ababyeyi be. The rest. Shaka zose zarabatwaye. Shaka bose zarabatwaye. They took my grandfather. Zatwaye sogokuru. Niyo mpamvu nanga za Shaka azanga kubi zatwaye ababyeyi. Yewe nanjye nanga za Shaka inkoko mana. Musa koko Kids. Mwakoze neza abana batoya. Iki ni igisasu. Iki ni igisasu rwose pe. Bazanye ibikoresho hanga bagiye biremera. Nagace bavuyemo. Rebe witonze. Bimeze bite? Papa, tornado iraje. Ya miyaga iremereye. Tornado. Bashize mu modoka ari mugenzi bafite kwerekera. Tornado. Hey. Yewe. Hey, what are you doing? Urakora ibikira? Hey, what are you doing? We're gonna move to plan B. Ibi nibidakora turifashisha plan B. Buzz. Turi guhura n'imihengeri iremereye ntago birakora.
mwana ibyo bintu ushaka gukora njye ntabwo mbikunda ndabyango ya Family, they're a good bunch. sawa urita ku muryango wawe ndetse reka twizere ko buri kimwe kiramera neza sibyo it's fine ya batajye guberana mugenzi bafite gushaka uburyo bagomba kurokoka ibyabazi Do what you gotta do. sawa uratekereza turakora iki apana buri gihe I will. ndabyumva bafite gutabarana Watch our backs. wicunge namwe icunge rwose mwireberere binshi imodokari bamwe bagiye muri helicopter ni Matt ndetse na Nova ndetse Claudia Apple Shepard The na Colin basigaye hasi na Buzz barasigaye Nyagasani bafashe helicopter mani bafashe nibahuriye na tornado yami yagiremereye bifite imbaraga yafata karo kadege kagashwanyuza kagaturika barerekeye abandi babareba mananjye dufite kwerekera pe baje ahangaha bafite gushaka uburyo bagomba guhagarika tornado barabikora bate sasa n'ubwa mbere uje mu ndege yego watinye oya musore amenyereye gutwara indege baje ahangaha basatira tornado gusa basenge bigende neza reba ziraza ashaka bandi basigaye ahangaha bitegereje tangira kurasa gusa imbunda ntirasa yewe icunga dore zashaka ni nyinshi niki turakora bana papa mana yanjye batangiye gusatira nka tornado nakubwiye ni ya miyaga ifite imbaraga iremereye turaza gukenera indege nini reka nizere wenda ko biriya bibombe biraza gukora unatibyizere kumbe indege tugiye kwitegura uri tayari yego bombs mfite kohereza ibisasu mwitonde careful batangiye gutegura icyitwa tornado cy'abajanga ntabwo cyoroshye ndetse ni Sharknado niko tureba ngaho biyahuye muri ya tornado bafite koherezamo ibisasu sawa fungura valve open the valve First tornado coming to the left here. tornado ya mbere igiye kuza tornado ya miyaga iremereye Push the button and hold it for 3 seconds. We're gonna count. wowe ndabara gatatu witegura ufungure 1 2 3 strike yohereje ahangaha muri tornado arebe ko barayihashya bagiye gusenya kuri sauce bashaka gusenya sauce gusa ntabwo byoroshye ikirere kirimo zashaka Nyagasani ikirere kirimo zashaka wow bagerageje guhagarika ibya mbere nakubwiye byakozwe fin Nyagasani teguye ahangaha baga basi baziwe nakubwiye tegereza imbere Bobby cyane yaritambitse Nyagasani yo tambika ngaha ntabwo byoroshye nizashaka shaka ngaraje fata umugabo akaguru tangira kuzirasa bacokoje tornado yewe tornado iri kuzigana muri ino nzira ni ya miyaga hayiwe second tornado ya kabiri iraje ikibazo iya kabiri ije yerekeje kuri airport bari kugerageza guhagarika za tornado bimeze bite Buzz baratabara bate Buzz umugenzi umuyaga wamujyananye n'igisamake yewe dufite gushaka uburyo twakwerekera kuri wa ruhande bari guhagarika za tornado baziteyemo ibintu by'ibyuka mumbwire ni ryari ndakire kuri no
bateguye bya gas. Muze come on. Barimo barahunga mugenzi. Kombe. Buri wese nave mu mazi, yemwe mukeneye kuba mu mazi. Kal, icyo tubana mwese muve mu mazi. Babibonye ko imiyaga iri kuza isatira. Nkuko mwabibonye za tornado zigiye zitandukanye zinyuranye zerekeje muri Hollywood. Ubu tuvugana zigiye kwa zakwerekeza muri Zelsa. Bavugaga inkuru igisavage kiramubwira. Hey! Yewe, tornado ya kabiri uri tayari. Bakeneye kugira ibyo banagamo bakayihagarika. Ndabara amasegonda 3. 1 2 3 afungure valve cyane. Yararekuye. Yararekuye. Nyagasani. Za shaka zirimo ziragwa hasi. Gerageza kugenda bazirasa. Shaka nga mu mashanyarazi hinduka irashirira. Kaboko kavaho Nyagasani. Shaka zirarya ntago zita ngo ziri mu mazi gusa. Ndebera ukuntu umuntu zimugira. Ndebera ukuntu umuntu zimugira. Bagerageje guhagarika tornado ya kabiri. Byabaye successful cyangwa sinzi. Ayiwe mwabana mwe nzapejosha. Aba bababwiye bave mu mazi. Shaka zageze mu mazi. Tugende nani ago nta nyama nani banumvangara nta nyama. Ayiwe muze bana mu mazi muze. Bababwiye bababwiye kare banga kumva baje gutabara. Mwari mwanze kumva muze bayashaho ibivuye muze. Nyagasani mana yanjye muze sebugogo fatanga amazi bamenamo amavuta barayazengurutse bafite gutwika za shaka ntizizi. Mazi bamenyemo amavuta. Bimeze bite? Gira gutya bantu barahunga. Pana ikibiriti mfite gucana bayagacanye sinzi. Yohereza mu mazi yamenyemo amavuta. Dore guturika mo baracika. Ayiwe mwabana mwe ko mwagowe. Kirere cyahumaniwe. Aba bagerageje guhagarika tornado ya kabiri. Tugiye kuri tornado ya gatatu. Third tornado. Bamas barimo baragerageza kuzihagarika. N'imiyaga bari kugenda bagasenya aho ziri guturuka hasi. Nabyumva. Pano cya gas gomba kwangiza aho imiyaga irimo irakomoka cyangwa se irimo iraturuka kuri base. Tayari twatake batayari. Yarohereje. Nyagasani dore guturika. Hejuru mwana wa ni bikecuru ugava ko wamwishimira. Yego ndamwishimiye. Yewe ntabwo indege irimo irakora. Bisa nkaho igisasu kitageze hasi. No hasi ntabwo tornado yahagaze. Bageragezaga guhagarika tornado. Yewe bombu zaduciranye turakora iki? Mfite kwerekera. Hatangiye kuvuka akaduruvayo. Turbulence. Kumbe Nyagasani papa yarabibonye. Yewe shaka yaje. Shaka arasimbutse ifata ku ndege. Shaka zifite imbaraga. Yewe icunge ye. Tangira gukubita cyashaka. Kira kuri ndege. Cyagiye umukobwa. Mana yanjye. Musore asigaye wenyine. Atoya. Musore asigaye wenyine. Atoya. Bimeze bite? Yazanye ahangaha akadege. Nafite kugaparika. Karenda ahangaha rwose guturika.
yaranga ndege uko yakikaraze papa reba kataye kontorore ubufasha Matt baramubonye buri wese agomba kuba atekanye yemwe mwe mubanga tugende muze Matt yaramanutse gerageza guparika akadege gusa sinzi Matt papa yaje yirukanka ariko atabara umwana Katurere ntabwo byari byoroshye bagiye guhagarika za tornado gusa ntabwo byari byoroshye Matt naranye ngwino mwana wa pananga mu ndege ya hasi reba tornado ya gatatu batabashe guhagarika meze neza yego mama ari hehe hariya ari kumwe na Claude Nova ari hehe ntabwo yabikoze dufite kurangiza ibi ngibi papa aravuze ngo dufite kurangiza ibi ngibi dore zashaka Nyagasani mujyi waziwe papa aritegereje urebe icyatuziye nje mu modokari yari afite plan B murabyibuka yari yavuze ati nibidakunda iby'abana bagiye mu ndege bagiye guhagarika tornado turaza kwifashisha plan B arahagarika tornado ya gatatu gute izi za tornado nizo zirimo ziratera zashaka zaturutse mu nyanja urebe filime mwitonze tornado satira sinzi Katurere Matt yari rukansi mfite guhunga baziwe papa atwaye imodoka rimwe nziza bazise hama yahura muri za tornado vanity ya gas bomb mfite guhagarika batahagaritse inkomoko cyangwa se itangiriro cyangwa se twabyita nko kwigomero nta gifite kuba cyaba arohereza yate kugira ngo bihagarike papa yaraje tera imibare ngarafunguye sinzi tunganya ngaye modokari byongeza nga vitensi sotava mu modokari neza ijya ku nkomoko ya za tornado bayo ruvangitiranye no guturika dore akadege kamodoka mwihangane karaturitse bibi gas nibyo bigenda bigahagarika ziriya tornado bimeze bite papa yarahunze bakise Sharknado reba shaka zari zije mu mujyi reba shaka vayo mwese muve mu nzira get out of the way muve mu nzira mwese muve aho ngaho mwese muve mu nzira mwese Claudia va mu nzira tunganya ngaho imashini tunganyije imashini gira mu kanwa Fini we Fini papa umva munda papa Nyagasani umva munda yijajemo imashini baga bana yanjye gize gutya arabaga papa Dad baga hanga kibari kinini cyane yarabaze yagiye mu nda yacu ngo wibaze ukuntu asa Nyagasani murebe sohokayo ayiwe mvuye mu nda y'ifi nka Yona papa kumbe
ntumbaze munda arimo arakurura yondi yasanze yondi Nova kanguka yo papa ameze neza yego Nyagasani Breathe. Humeka. Come on. Humeka. Yarameze nk'uwarohamye mu nda y'ifi. Uri ifi banyweye amazi yahaze. Papa yahagaritse tornado ya gatatu. Mana yanjye. Yo. Umukobwa yarakangutse ni Nova. Agapome. Pumpu cyuri. I really hate sharks. Nanga shaka byanyabyo nkuko yahoza bivuga. I really hate shark. Wakoze kugaruka nkuko mana. Mati yabonye agapome. Byacu byahereye ngaho ubwo uko bagahagaritse tornado eshatu zatezaga ibibazo. Zatezaga imyuzure, zatezaga ibiza. Famiye yanga zongeye gutekana nyuma y'akanya. Ndakubwira ntago byari byoroshye. Bimeze biti. Bavuye mu nda y'ifi nka Yona. Urumva nabazaniye filime buriya nyewe. Ntago negeze nabasha kubona izina rya nyaryo. Jenny Lynn niyo mazina yanjye nyayo. Gizagura nawe Jenny Lynn. Yaramushimiye mugenzi ni Mati. Bimeze gute? Papa na mama nga. Ayiwe. Mada utarebye no kuntu ndimo ndasaga ko arimo rafata ku mirwa koko Buri rukundo si ikintu mwabantu mwe murakundana none ntago yita ngo yakandagiye mu biki byagenze gute nyuma y'akaduruvayo kenshi kabayeho babashe kuba bahagarika za tornado ya miyaga riremereye mugenzi yazanaga zashaka ngira ngo ayanyu nuko kagenze fe bivuze ngo kararangiye endi